Danas ćemo se baviti jednim zanimljivim događajem unutar 24 sata i čisto na ovom primjeru želim vam pokazati kako postoje dvije priče kad je kripto u pitanju, kad je Bitcoin u pitanju, kad je cijela ova situacija u pitanju. Jedna priča za vas, druga priča za neke druge ljude i onda u konačnici vi reagirate na osnovu priča koje dobivate, drugi ljudi reagiraju drugačije na osnovu priča koje oni znaju i onda se dogodi jedni prodaju, drugi kupuju, prođe vrijeme, ovi koji su prodavali izgube novac u kriptu, nažalost, a ovi koji su ostali unutra, ne samo ostali, nego i dokupljivali u konačnici pobjeđuju na kraju. Ovo će biti sad na primjeru, samo na primjeru jedne države, na primjeru jedne vijesti koja je jučer kružila, na primjeru drame koja je nastala oko te vijesti i onda ćete vidjeti situaciju kako se ipak u pozadini stvari odvijaju totalno drugačije. Vi ste na kanalu Kripto teme, tema će biti jako zanimljiva i moj poziv vama je ostanite do kraja, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Poziv vama koji ste noćas spavali, normalno da ste spavali, ja nisam spavao, ali ako niste stigli, ako još niste pogledali, brutalna istraga vas čeka na BMC-u. Bila su dva teksta jučer, ovaj i ovaj, međutim u ovome smo neke stvari ispovezivali. Ako se ovo pokaže da je točno, onda evo, noge mi se kreću, noge su mi se krenule trest, čisto da znate, ako ovo bude istina. Tako da sve u fazi naklapanja, međutim kopalo se, njuškalo se, istraživalo se i svi vi koji ste na BMC-u bacite oko, čekaju vas nevjerojatne informacije tamo, a mi se sada idemo malo baviti sa temom koja je jučer malo uzdrmala tržište, Bitcoin malo krenuo prema dolje, ljudi počeli paničariti i tako dalje, vezano za El Salvador. Kao Međunarodni monetarni fond je odobrio El Salvadoru neke kreditne linije, radi se o milijardama dolara i tako dalje. Međutim, jedan od uvjeta je bio da El Salvador kao napravi step back, korak natrag i da odustane od svoje Bitcoin politike, Bitcoin legal tender, da se njihov Chivo wallet da se otkaže ta priča, doviđenja, kraj priče, nikakav Chivo, nikakvi voleti, ništa, ajmo neki ustupci i sad kao pustila se priča prema vani, kao što se godinama ta priča gurala, favorizirala El Salvador, Bitcoin all in unutra, Bitcoin legal tender, svi koriste Bitcoin i tako dalje. I sad se odjednom okrenula priča, svi hejteri su došli na svoje i svi su sad servirali na volej priču natrag. El Salvador odustaje od Bitcoina, El Salvador je kleknuo, El Salvador je poljubio prsten gazdi, MMF ih je ipak pobjedio, odustali su od priče, ništa od Bitcoina i tako dalje. I to je priča koju su svi mediji prenijeli i normalno mnogi skeptici su onako dobili jednu potvrdu, aha, ipak od ovoga nema ništa kad jedan El Salvador ipak odlučio nešto drugačije. Međutim, šta je El Salvador odlučio, šta se u pozadini dogodilo, mnogi uopće ne znaju. Chivo wallet uopće nije imao veliku prihvaćenost, da se razumijemo. Znači, ljudi krivo su shvatili priču sa Bitcoinom. Kroz taj Chivo wallet je trebala biti prikazana priča o Bitcoinu kao payment sistemu, payment sustavu. Međutim, ja osobno, mene Bitcoin kao payment sistem i ne interesira. Svaka čast prvoborcima, svaka čast onima koji su stvarali industriju, onima koji su Bitcoin maxi, koji gledaju na način sve u svijetu treba propast samo da bi Bitcoin opstao. Ja Bitcoin ne gledam kao tako. Ja Bitcoin gledam kao nešto što već sada smatram da je bolja priča od zlata. I to je to. Store of value. Priča gdje će ljudi sklanjati svoj kapital, svoje stotine milijuna dolara, svoje milijarde dolara, države, vlade, banke, građani, milijunaši, milijarderi i biti će dovoljno, po mojoj osobnoj procjeni, da on jednog dana da se gledamo unatrag i smijemo se gdje smo bili, da ga gledamo na preko $1.000.000 cijena po jednom Bitcoinu. I za to nam nije potrebno da El Salvador ima Chivo wallet, za to nam nije potrebno da El Salvador ima payment sustav. Za to nam je potrebno da El Salvador kupuje i dalje svaki dan jedan Bitcoin, da mnoge druge države se uključe. I što je napravio taj El Salvador jučer? Pogledajte ovo. Pogledajte što je napravio El Salvador jučer. Aha, samo ostalo mi je na BMC. Evo ga. Pogledajte vi dnevne kupovine El Salvadora. Svaki dan El Salvador kupuje.
jedan Bitcoin. Kupuje. Kako je El Salvador reagirao jučer na cijeli taj hejt i ovo vam mediji neće pokazati. Ovo nećete vidjeti u masovnim medijima koji vam šire priču o tome kako je El Salvador digao ruke od Bitcoina. El Salvador je jučer napravio jednu od najvećih kupovina u povijesti. El Salvador je odskočio od svih svojih uhodanih obrazaca po danima, kako to izgleda. El Salvador je jučer kupio Bitcoina za $1 milijun i tako je poslao poruku. Stacey Herbert je rekla, mi ćemo nastaviti dalje kupovati. Stacey Herbert, za vas koji znate o čemu pričam, sve vam je jasno. Ona je rekla, ona je jedna od glavnih savjetnika predsjednika Bukela, ona je rekla, mi dalje nastavljamo. I šta se dogodilo? El Salvador je dobio novac od Međunarodnog monetarnog fonda. Nemam pojma za što i gdje će ga utrošiti. Ali koju je poruku El Salvador poslao jučer? Mi smo i dalje pro Bitcoin, mi smo i dalje pro kripto. Shvaćate? Sada, načini, modeli, ako ne ide ovako, onda ćemo ovako, ako nas je malo stislo vamo da vidimo gdje ćemo možda malo popustiti pa da s druge strane malo mi jače damo gasa i tako dalje. Bože moj, smatram da je normalno, smatram da ne postoji idealan scenarij, da ga se ti moraš držati neki balans, to je ipak visoka politika, to je ipak jako puno ustupaka, stegni vamo, popusti tamo i tako dalje. Najvažnije je da ne odstupaju od svoje vjere u Bitcoin, što su jučer pokazali na najboljem mogućem primjeru koji postoji, a to je još jedna velika kupovina. Zato me nije strah. Države se otvaraju, sad su se pojavile te priče, kruže priče da su se Emirati otvorili, kruže priče da je Abu Dhabi kupio, kruže priče da je Saudijska Arabija, kruže priče da Kina već ima, kruže priče da Amerika već kupuje, da niko ne zna. Sve te neke priče kruže, međutim to je samo kruženje priča. Ali osobno, kad je Bitcoin u pitanju, smatram, koliko god mi da ne volimo Jim Cramera i njegove nekada nepovezane izjave i svašta, Jim Cramer je u posljednjih 12 sati napisao jedan bolesno dobar tweet. Svaki put kad je panika, kad je krv na ulicama, kad je strah, kad je nervoza, kad su negativne vijesti, baš u to vrijeme kupovina pokazala se kao najbolji mogući potez. I baš zato sada, dok nam siju opet neku paniku, ja sam mislim kakva panika, gdje smo? Gdje smo bili, gdje smo sada, kakva panika, već smo se ovakve priča nagledali svih ovih godina i proživjeli smo mi puno većih panika i puno većih sijanja strahova i puno većih sijanja nervoza i baš zato što smo sve to preživjeli i postavljali se na način tada, oko tih panika, strahova i nervoza, na način kupovat ćemo još i zaboli nas briga za te glasove u pozadini. Baš zato smo danas tu gdje jesmo, jer smo uspjeli ignorirati mas medije i narative koje su oni puštali svih ovih godina. I zato moj komentar na sve ovo, totalni chill, samo kupovina, samo DCA, lagano, miran san i nema nikakvih problema. Ali to je samo moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet, nije kripto savjet. Vi shvatite kako god vi želite.